Biyag, wenno patay. Tinapalabas, saan manen na nakapagtepel ni Michael, ket baribar ti panagsungbat na kini Solomon, ket impang tanapay, apatayin na daytoy. Paltugan kuman dagiti bodyguards, ngem linapdan ni Solomon. Pinalagipan met ni Dante daytoy, arumbeng ngagtanang laeng, taamangan no paltugan ni Solomon. Kabayatan na, iti biyahe da Fatima ken Doray ngagturong iti utbong. Magagaran ni Fatima amakasangpet, gaputa iti panagriknana, ket adda ni Ofelia. Dinamag na kini Doray, no apay analagan ti riknana kini Ofelia, ken no apay anaragsak, no kasta amakit-kita na daytoy. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay. Apay nga ta, Doray. Wah! Ay, gagangay laday ta, Fatima. Ngamin, nagbalin ang pagayam mo ni Ofelia. Kasta nga ta? Tapay, anya ayat ti panagkunam akay papananday ta akinaragsak mo. No kasta amakitam ni Ofelia. Kwa? Diyaka mo? Kwa. Adayo pa'y ti biyahe ta. Ala, iturog mo kiti. Tariingan kan tulangan. No dumanon ta iti pagsardengan tapanan. Ala, iturog mo latang. Diyak kayat ti maturog. Kayat ko abuyan dagiti malabsan ta akay kayo. Pasig a berde. Sige. Wow! Nagpintasan jay sabong nga da iti sanga jay kayo? Orkidya day ta. Ah, Ay, ang tiyam anak. Nayaw awan mo't laangan tay damdamagan na itay. May papan itirik nanakin ni Ofelia. Kunak nagtuloy-tuloy ti panagdamag na. wow! Bedya manandoray! Orkidya! Maris maron ti sabong na! Nagpintas! Yun! Talaga napintas. Kas kapintas mo. Wen mat napintasak ka talaga! Karup-rupam ni mamam. Launay! Doray! Wen, sa pulag ti kabsat ko. Dayta tiga po na ang kayat ko ti madan iti kwarta. Iti description niyang bagang. Diyak nakikita ti kapsat mo. Ken, awan ti kastaan na agan niyam amok. Apag iso, numangabak ka itimbagak apalaban. Di dakdakkel to ti kwartam. Mabalin mo to tagpasyudad. Tapno sa pulong ti kabsat mo. Akas itinakunan. Isu amayat no agsanay ta. Sa bagay, kanayon ti street fighting. Di dayjayon ti praktista. Kwa, Wen, kunamon, tamayat kan, Roldan. Pagsayatan tarita. Ngamin, dakkel a kwarta ti may gamanta no bilang laeng. kwa, Hala, umay ka, Roldan. Mapantay ti restaurant, tagmerienda ta. Intamangan iti pansit, siyak tagbayad. ha? Umay kakit din, ilibre ka. Kakaiso na adakkel ti porsyentok idirabi iti palaban. Adatan dito'y utbong, Fatima. Dito'y pakaangayan ti tournament. Nagato a tao. Kasta talaga. Ta nagduduma a lugar tinagapon dagiti tao. Ha? Kayat na asangwen. Ado ti mangbuyan to kanya? Una, kinsaan lang akarati ti mabuyada. Taadupay nga iayam ti mapasamak. Damot basketball, kandagdo mga sports. Kasta tinakalanad itinabasa taan nakapaskil ije bugal yun. Doray? Adang ito ni
Ophelia? Diyan ka mo. Kuma? Umay nakbuyaan. Tani Roldan, saan mo't anak ka umay? Inindyan na. San ka di nagsarita kayon may papan iti day tabanag? Wan. Ngam, mas importante pa'y kan kuana ti kunana apag nana. Ngam, iti siya. Alam, dayamon. Tadamot rason na, no apay adi na kaumay. Ha? Doray! Ti umasidag ditoy ni Ophelia. Ha? Fatima! Doray! Ophelia! Nairot ti arakok mo, Fatima. Naragsaka ka, daka. Buyaan lang, ha? Maawatan ka, Roldan. Ngam di ka danag. Tauray sa anak ang makipagsapol. Ngam adda tao at tinangdanak amang sapol iti kapsat mo. Gatanyaman ng impormasyon ang mamwanda may papankan kwa na. Ipakaamuda adagos. Agyaman ak, Papa. Uray jak kumakayat ang makipagsapol ka. Ngam maawatan ka. Iso apalubusan kalatta. Papa, Ikang kalata iti kwarta. Tapno adda igatang mo iti kanem. Iti sadino man apakadanunam. agyaman ak, Papa. Kat tiyunay-unay ko kan ka. Agan-anad ka kuma. Uwan, Papa. Numabalin, agawid kalata dito'y balay. Nang runa iti rabii. Uwan, Papa. Laglagi pem ang madandanagan kami kan ka, no di ka agawid. Papa, Napatagkan kada kami kini Layla, Roldan. Kat di mi kayat, nga dadakes ang mapasamak kan ka. Talaga ka di arumwar ka manan ita, Roldan? uwan, Layla. Kat, sa dino ti pagturungam. Amangan no kayat nak nga isurot. Saanan? Diyak kaya't ang mabanog ka. Ngam kayat ko ti sumurot kan ka. Saanan, Layla? Imbagak mutan kan ka akabaalak asalak ni Bantibagik. Ket no jak man makawit iti rabi. Ipasigurado kada kayo kan ni Papa. Ngadak iti nasayata ka sa saad. Sige, agan-anad ka kuma. Layla, napatag kayo kan ni Papa kanyak. Ket diyo kuman kunaan asukirak. Gapot talablab singak ti pagayatan nyo. Roldan, Ang napatagmat kanyak ti kabsat ko. Iso anas ken ang makipagsapulakmat. Kuna ni Papa, apasapsapul nan. Ngam kayat kulat ti tumulong. maawatan da kamat kat, Roldan. Ngam agtanda nagkamimat ngamin nukas na adi ka sumangpet. Ulitak nga ibaga. Sandak kuma apakadanagan. Gaputa amok asalwadan ti bagik. Amok nga da ka dito department store yo. Isongin mayag, Layla. Oh, apay. Umayag ang pagkadakin ka, ah. Ngam sayang, tawan manin ni Roldan. Diyak makapagpagkadakan ko, na. Apay, papanam. Ijidaklan, ah. Agawid ak pailaan. Sige, Kan padasag man ti mapan iji kalapaw da Roldan? Bareng addan ijay ti kabsat na? Ha? Ay, adayo ji kalapaw da. Ngam anusak, ah. Anya ngay mo tayo, nga amangan no addan ijay ni Michael. Itulah yang makita ka manen, Senyor Solomon. Ket, anya ita, Don Tomas. Bueno, ipakita ti kwarta, iti attache case ko. Tama nga ano kunaem nga awan kwarta. Yukatakon. Oh. Ato ita. Makita tilinaon ba? Senyor Solomon. Nagado a kwarta. O sige, nasaya at mat. Katsika, Senyor Solomon.
Kaya't kumayat ang makita ti kwarta. Sige. Ipakita kan ka. Nagpintas ti attache case mo, Senyor Solomon. At data. Kitaem ana imbag. Husto ka di matlaeng ti bilang. Kat sika. Husto ka di lang ti bilang tinagyan di taata si case mo. Natural. Agdwa-dwa ka kadi, asaan husto ti bilang ti kwarta. Saan matkit di, Senyor Solomon? Bueno, awanan ti parikot. Oh, dagiti da dumapay ang makipinnos ta kanya. Umasidegan ditoy. Sige, umasideg ka. Michael, agdanaga ka talaga. Lalay nga ma. Wan, Dante. Luna-una ti kalaban mo. Di mon sardengan. Aging ga iti maabak. Di mo ikan iti gundaway na makapuntos. Mukabailam anak autan. Aramido madagos. Bugbogem, Michael. Aramidak ti amin akabalak, Dante. Laglagi pamtibilin ni Boss Ansot, Michael. Maskin ang mga abak ka. So asiputa man na imbag ti kalaban mo. Wan, Dante. Madanagan ni Michael. Kit oray siya. Kasto unay ti danag ko. At ito, ang Rubin Bilaban! Mga rugin ti laban. Umunag doon ni Garcel at paglabanan na. Iko mo na umunag. Kat ni Fulayang! Naglastog ti kalaban ni Michael. Dayay, umunagan. Umunag na doon ni Sigla. Di kalaban ni Fulayang! Sapay ka matabakan ni Siglat day ta kalaban na. Sige, Fatima. Kabahalam dayta. Sikan ti sumaruno a lumaban. Master? Kabaulam da ita, Fatima. Lola Dalen? Adda kami amang buybuyakan ka. Iso ang lalaingam. When Ophelia? Fatima, laglagi po tiin surumikan ka, ha? Ay ayamom lang, wan. Di ka agsaur, tapno saan ka ama disqualified. Ay ayam lang, wan. Wan, agtong palak kada kayo. Uray kayo laupat anang bilin kanya. Okay, nagiti aglaban ita kanito. Kat awan sa boli. Ludi ni Vivian Rojas ken Fatima Zamora. Nakasagana ka ni Fatima? Wan, Ophelia? Sige lang, Fatima. Relax ka lang. Duwan ti puntos ti kalaban mo. Nga magkabalam dita. Maartapam ti puntos na. Wen, Ophelia. Kabaalam dita. Simambot ti puntos ni Fatima. Wandoray. Oh, ituloy naman ang tilaban. Kubaalok ti kalaban ka.
Mga bakakon! Kastate kayat ko kanisa. Talaga na sigla. Kat kwarta manan. Dajayan! Sana na makakutiti kalaban ni Michael! Magulimot kayo! Magulimot kayo! Kaya na, sayon! Pinangalak! Ket, ita! Pinangalak! Ket awan sa bali! Nudi! Ni! Sigla! Nangabak ni Michael! Nangabak! Oh, ibagadan tinangabak. Danggan tayo. Okay, gagayam! Pinangalak kita! Ket awan sa bali! Nudi! Ni Fatima Zamora! Kablawan ka, Fatima. Nangabakag! Oo. Uray ka na makasangitan, Fatima. Naragsakag unay! Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, iti panagsarita da Tony ken Roldan. Nako na ni Tony, nga agan annad ko matibaro. Gaputa di na kayat nga dadakas ang mapasamak ken kuana. Iti kanayon nga iruruar na. Agyamyaman met ni Roldan, gaputa marikna na ti kinapateg na kadakwada kini Layla. Iti department store da Layla. Napan nagpakada ni Vina kenkwana. Taagawid pala ang ijay daklan. Ket nakunana amapan na sarungkaran ti kalapaw da Roldan. Tabareng addan ijay ni Michael. Kabayatan na. Ijay pasdak ni Solomon. Nangabak ni Michael iti laban. Kasta unay aragsak ni Solomon gapu iti dayta. Iti sabalya bangir. Ijay utbong. Nangabak met ni Fatima iti tournament ti karate. Uray na lain sangit tiragsak na. Ita gagayem. Adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Oh, ibagadan tinangabak. Danggan tayo. Pinangabak kita! Ket awan sa bali! Nudi! Ni Fatima Zamora! Nangabakag! Kablaawan ka. Oo. Uray ka na makasangitan, Fatima. Naragsakag launay! Kablaawan da ka, Fatima. Kablaawan ka, Apo. Naglain ka. When? Naragsakag unay! Master! Oh, kamakayag samsangit ka mo. Naragsakag na rod! Unmet namin, Ophelia. Naragsak na ron. Di sangit nan. Ophelia! Agpadatan! Kasti kayat ko! Tayag balinag akaskan ka! Champion! Juan Fatima, sika ti champion. Ala, ang rambak tayo. Hintay mangan iti restaurant. Tasyak ti agbayag. Ayaban nyo dagiti kakadwayo nga estudyante. Taintay mangan. Aqua, saanen, Doray? Master, maminsan lang daytoy. Intayo. Sige man laangan. Patgan mi ti awis mo, Doray. Talaga na lain ka, Michael. Maibagay king katimpanagan da siglat. Ngamin, talaga na siglat ka.
Saan ka kadian naragsak? Tanangabak ka? Saan? Ngamsyak, naragsakak, Michael. Sa anak anaragsak iti kastoy ang mapaspasamak. Ngem aramidak daytoy. Tabarang agtungpalan ni Big Boss iti tulagan mi. Michael, Ket iti kanito ang makarwarta ditoy. Subyak ni Big Boss. Balsak iti kinajablo na. Michael. Di ka agsaw iti kasta. Ang mga nod na makangag. Kat ibaga anak ni Big Boss. Sa anak ang mabuting. Ophelia, kalpasan ti tournament. Kaya't ko sumurot ka kada kami ni Doray iti asyenda. Uray da kayo. Master, Lola Dalen, sumurot kayo mat. Iti kasta, makita yu ti asyenda mi ditoy. Akwa, Fatima. Fatima, apo. Uray kasano ti ayat mi asumurot kada kayo. Ngam saan ang mabalin? Taapay. Gapo tada asikaswan mi ang napatag-unay. Ngam sa nabale, ta saan amay sa ti aldaw. Saan abali, apo? Kasumurot to kada kayo ni Ophelia. Wan, Ophelia. Si kanto lang ti sumurot kada kwada, iya. Talaga, Ophelia? Sumurot ka kada kami ni Doray? Awan, Fatima! Sumurot ni Ophelia! Sige, sumurot kada kayo. Sige! Ay na, naragsakak mananong kasta. Ala, ituloy tayong timangan. Gaputain tayo pa'y buyaan ti panangawat ni Fatima iti trophy na. Big Boss, adto'y ti kapem. Sige, Big Boss. Ina ko ni Jay kusina. Ansot, Big Boss. mga bakmanan ni Siglat. Iso nga grambag tayo manan. Big Boss. Ikang ka iti kwarta ket makichinta ka. Kas iti sigod, gumatang ka iti adu nga arak. Wan, Big Boss. Agrambak tayo. Tapno awan ti makuna dagiti balod kanya. Wan, Big Boss. Ayan ni Big Boss. Ayan ti bambantayan nyo ajablo. Ay, naglastokan. Ayan ti bambantayan nyo ajablo kunak. Anda iti silid na. Apayaya. Yan apayakas na tilangam. Kaslakayat mo ti dumanog Talaga danog tarupa yun. No di yu isuro ti ayan ni Big Boss. Ha? Amang ano kaya't mapalto ganda ka. Sige, arami din nyo. Umanaw ka. Amang ano mapalto ganda ka bay. Kaya't ko akasarita ti Big Boss yo. Anda iti silid na. Di na kaya't ti masinga. Iso pumanaw ka. Kunakmat namin adikan mapan iti ayan ni Big Boss, Michael. Nasken ang makarwartan dito'y pasdak. No agpilit ta rumwar. Ket kasarita ta dagiti gwardiya iti gate. Saan datamot lang nga parawaran, Michael? Awan kahaway ta kadakada. Gapotay maduda mo ten. At napay pulis akadwadan nga agbanbantay. Ti awanan baing ajablo. Immadon ti gwardyana. Agraman pulis. Agtamuddan kan kuana. Isuasan ta makarwar, Michael. Ta sigurado ang nabilin daan na imbag. Michael, si kalaan tinamnamak ang makarwar dito eh. Ha? Isualala ingam. Tapalubusan na tantumot laang ni Big Boss. Oh, kasano, Ophelia, anak? Agsisina tayon. Sumurot ka pa'y laang kada Doray. Wano na. Sige, patgak ni Fatima. Sige, katagsubli kami ije simbonan. Sige, mama. Agan-anat kayo iti biyahe yo. Uwan, anak. Kat urayan da kalatta ije simbonan. Sige, mama. Ophelia, kasano?
Agsisina tayon. Agawid kami ni Jesimbonan. One master. Intayo nga ruden iti ayanda Doray ken Fatima. Tagpakada kami kadakwada. Apay ngay. Kabarbarong matanda ito'y akalapaw. Kanawan mat ti tao. Nakakanda dumat. Daytoy nga tatay kalapaw da Roldan. Wen mat. Dito'y mati ayanda. Angam. Apay akabarbaro day ta akalapaw. Di makalmat. Sapay awan ti pagdamagak dito'y. Nagiin na dayomat ngamin ti babalay dito'y. Itayak pa'y anak katugaw dito'y. Ngam awan mati makita kapag damagag. Wano? Inikat dantay kalapaw da Roldan. Gaputa di damat tin agaw awit ditoy. Hay, wing nga taa? Sa bagay, saan damat ngamin ako kwa ti kalapaw? Kat siguro, pinadakkelan ti akin ko kwa, kat isodan ti agnanaad. Ophelia, anya ti makunam iti asyendami dito'y utbong. Napintas, saan ka di? Wan, Fatima, napintas. Kan, oray di asyendami di bugalyon. Napintas matlaang. Fatima, saan ka kadipay ang makaturog? Inkan iji silid mo. Sa anak pa yung makaturturog, Donay. Kasta ka di. Sige nga ron. Ituloy yung tagsarsarita. Tainak mang timplay ti gatas nga inuman tayo. Napintas tinaawat mo at trophy, Fatima. Wana, mangipakita analainga. Wan, nalaing ka. Agpadatan, Ophelia. Agpadata at champion. No addan tupay sumaruno a palaban. Makilaban ak tumanan. Ngamlaglagi pam, ha? Saan amabalin nga aramatan iti dakas ti karate? Ha? Saan ka di aday ta tinsoromikan ka? Wan? O saramla ang apang salaknib mo iti bagim, iti tiyempo ti pagkat. Wan, Ophelia. Kasta ti aramidak. Nasaya at launay. Kan saan mat amabalin a paglastog mo ti ammom iti karate? Amangan no day tanto ti pakaisag makam. Wan? Laglagi dayta, Ophelia. O anya, nakaturugan ni Fatima. Wan. Doray. Oh, apay. Agluluwa ka matang. Malakip ko tinapalapas. Ha? Idiin niya ko dagiti singin. Dito'y ngaimpas ngay ko dagiti singin. Iti na ito'y matlaang asin. Aday tandagiti anak mo. Lalaki, Rosana. Agyaman na, doktor. Awan ti parikot iti panagpasngay mo. Gaputa normal delivery ka. Mala, agpapigsa ka. Kat aywanam dagiti anak mo. Wan, doktor. Mangibati ak iti vitamina at tumaram. Makatulong kan ka. Agyaman akmanan, doktor. Edi na ipos ngay kon dagiti singin. Kasla namin pinsan anaponas ti sakit. Amarikrik na. Gapot na nakitak idana. Ophelia. Saan daan nagbayag? Iti abay ko. Gapot iti day di matlaang akanito. Intaray idan ni Nana Bokal. Wan, Ophelia. Gaputan no di na inaramid ti kasyay. Siguro,
natayda ko man. Gaputa binilin ni Bus Solomon Damaskay kan ansot. Apatayon dadagit impas ngayon. Naimbaglawangan tanangag ni nanabogan kinagsasarita ang Damaskay. Kat itiday dimot lang akan ito. Tinulungak ni nanabogan. Tapno maipanaw na dagit isingin. Juan Doray, kat nagbalik, anang ipanaw. Juan, Ofelia. Kat kita, dadakkel dan. Day talaang tadi mo pa'y ida nakita. Doray. Ngamang namnama, nga intun agsublikan igay daklan. Makitam idan. Sapay ko ma. Kat ninanang. Ayan na nga tamatan. Sa dino nga tati ayan na. Si bibiyag pa nga pa. Ha? Kuha? Uwan nga pwesto. Sa dino nga tati ayan na. Napimosa yan. Sapay ko mga rod. Tamakitak man. Titanam na. Doray. Agpakada akon. Agsubli akon iji daklan. Sige, kunak no makapagbayag ka dito eh. Saan? Maawata. Kat, ingka ka di agpakada kini Fatima. Imunag akon iti silat na. Ngam nakaturog pa laang. Inagkaklaang ang timuging na. Jak kayat asingaan ti pan naturog na. Alang aron, itulog kan aging ka ijay sentro tili. Agyamanak, ngam saanan. Ha? Apay ngay. Itulog ka, tanasip ngut pay lang. Aglugan tamot, iso ama biitla day ta. Doray, ayan ni Ofelia. Ha? Kwa, napanan ah. Anya? Napanan? Apay ngay napanan. Kwa, adda ka no ngamin importante apapanan na. Agbiyahe ka no iti adayo. Anyamatan. Aguray ka. Apay ngagsangit ka. Di pa'y nagpakada kanyag. Nakaturog ka pa'y idinapan iti silid mo. Riingan na ka kuma, tapno agpakada. Ngam di na kanu kayat ama disturbo ti pan naturog mo. Iso nga inagkan na laang timuging mo. Anya? Iso nga di ka nagsangit akasta. Kaslasaan ka abalasang mo kasta. Apay, malapdam no kastentirek na. Apay nga minapimanaw ni Ofelia. Adi man lang nagpakada kanya. Sigud mat nga agpakada, no kasta pumanaw. Ngam apay adi nagpakada. Wah, sana bali. Taumay to ka no ijibugal yun. Kaano? Hindi na yung baga. Anya, matan. Mala, umay kan ijay kusina, taing kagar mo sar. Nagluto ak iti sopas. Jak kayat! Uray sana kon nga agar armusar. Uray sana kon namangmangan. Ano? Masurunak! Di ka di agkasta, Fatima. Balasang kan. Saan kan nga ubing? Iso asaan ka kumamot akasta? Wala. Intan agar mo sar. Agar musar ka, siksika! Fatima! Fatima! Ay. Una yan ti anak mo, Ofelia. Si Mrumanan. Ang mala, agan ano saklat na. Sa bagay, kasta lang ni Fatima. Saan mo't kitding aglablabas? Ay, kaano nga ta amaamuan na ti kinapod no? Ani Ofelia,
iso ni mamana. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!